क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्म देहा फाहामसालिनि अपारेशन थियेटारखौ बेसरगाव मेडिकेल कलेजाव लांनो नागिरनायनि गोख्रों हेंथा। क'क्राझारनि सिविल ससाइटिया गोख्रों होसिख्रावदों रुपनाथ ब्रह्म देहा फाहामसालिनि रैखाथियाव। दिनैल' नङा थांनाय सानखालिनिफ्रायनो होस्रिखावनानै गोख्रों हेंथा खालामदों क'क्राझारनि सिविल ससाइटिया। मिथिनाय बादिब्ला आसाम सरकारा क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्म देहा फाहामसालिनि अपारेशन थियेटारखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव लांनो बिथोन होदों। नाथाय बियो साबजाथाव नङा, जायखौ लानानै थांनाय सानखालिनिफ्रायनो क'क्राझार सिविल ससाइटिया गोख्रों होस्रिखावदों। होस्रिखावनायनि गेजेरजों रुपनाथ ब्रह्म देहा फाहामसालिनि अपारेशन थियेटारखौ जेरावबो लांनो मोननाय नङा होननानै गोख्रों हेंथा खालामदों। दिनैबो क'क्राझार सिविल ससाइटिया क'क्राझार सहराव थानाय क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्म सुबुंस्राय देहा फाहामसालिनि दरखं मोखाङाव आसाम सरकारनि बिथोननि सायाव गोख्रों हेंथा खालामदों। এটাই দাবি যে আমার যে 200 বেড থাকা ইয়াতে হসপিটাল রূপনাথ ব্রহ্ম কোকরাঝার ডিস্ট্রিক্ট রূপনাথ ব্রহ্ম মেডিকেল হসপিটাল এই হসপিটালখন বেচৰগাঁৱৰ লৈ যাব বিচাৰিছে। আমাৰ দাবী এটিয়ে যে এইটো ইয়াতে 200 বেড থাকিব লাগে। লগতে চৰকাৰক আমি ওয়েলকাম জনাইছোঁ যে আমাৰ যেটো মেডিকেল কলেজ দিছে সেইকাৰণে আমি ধন্যবাদ জানাইছোঁ। লগতে যোৱাকালি আমি এটা মেছেজত চাইছোঁ আমাৰ বিটিচিৰ মুৰব্বী সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া তেওঁ কৈছে আমাৰ এইটো মানে কাৰণে চিন্তা কৰা হ'ব। চিন্তা কৰা নহয়, আমি এটাই আমাৰ মেডিকেল ডাক ডিলাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা আমাৰ এটাই দাবী আমাক 200 যেটো বেড থাকা যেটো আমাৰ হস্পিটাল এইটো থাকিব লাগে। আৰু আমি এইটো লৈ আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক সন্মানীয় লৰেন্স ইছলাৰী ডাঙৰীয়াকো আমি জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ ইয়াৰ যে আমাৰ হেল্থৰ তেওঁকো আমি আজি লগ কৰিম যে আমাৰ 200 বেড থাকা যেটো আমাৰ হস্পিটাল আৰএমডি হস্পিটাল এইটো থাকিব লাগে। আৰু চৰকাৰে লাগিলে পাৰে আমাৰ এইটো আৰু উন্নতি কৰক। আৰু আমাৰ ডাক ডিলাৰ্ছৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা আমি ইয়াতে লাইট দিছোঁ আৰু কিবা কিবি আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আমাক মাতিছিল, আমি এইটো হেল'জিনবিলাকো আমি দিছোঁ, আমাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা দিছোঁ। আমি দিব যদি পাৰোঁ আমি আৰু সহায় কৰিম, কিন্তু আমাৰ দাবী এটাই যে হস্পিটেলখন ইয়াতে থাকিব লাগে। যদি শিফটিং হৈছে চৰকাৰৰ ওচৰত এইটোও আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আৰু ৰিষ্টাৰ্ট কৰি দিব লাগে আৰএমবি চিভিল হস্পিটেলটো। ওচৰত এইটো আমাৰ এটা দুখ লাগিছে। আমি এছ'চিয়েশ্যনৰ সভাপতি হয় আৰু লগতে তেওঁলোকে চবেই আহিছে যে যদি আমাৰ ইয়াৰ পৰা যদি আমাৰ হস্পিটেলটো তাতে শিফটিং হৈ যায় তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ যেটো কৰ্মসংস্থান এটা এটা বহুত বড় আমাৰ লছ হ'ব। আৰু এই যিবিলাক আমাৰ যে মেডিকেলৰ মানুহ আছে তেওঁলোকৰ মানে ঘৰৰ যেটো ফেমিলি তেওঁলোকৰ ফেমিলি চলাৰ অসুবিধা হ'ব। লগতে তেওঁলোকক এটা সমাজৰ সেৱা কৰি আছে, হেল্থ ছাৰ্ভিচটো এটা সমাজসেৱাও ক'ব পাৰে। লগতে তো এইটো এটা ব্ৰেকআপ আহি যাব। সেইকাৰণে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত বাৰে বাৰে আহ্বান জনাই আছোঁ যে আমাৰ যেটো আমাৰ আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক কোকৰাঝাৰ হস্পিটেলটো, এইটোৱে আমি জনাম। আমি ওচৰত একো কৰিব নোৱাৰোঁ, চৰকাৰ যদি আমাক এইটো কৰি দিয়ে আমি বহুত ভাল পাম। কিন্তু বিভিন্নজনে কৈ আছে বিভিন্নভাৱে যে যদি এইটো নকৰে আমি এনে শুনা পাই আছোঁ যে আন্দোলন হ'ব। কিন্তু মই এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম চৰকাৰক, আমি আন্দোলন কৰিব নিবিচাৰোঁ। ইমান দিনৰ আন্দোলন হৈ আছিল আমাৰ কোকৰাঝাৰত, তো আমি আন্দোলন নিবিচাৰোঁ। আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সন্মানীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই ইয়াৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি মই এটাই আহ্বান জনাম যে তেওঁ যেনে আমাৰ CM ছাৰে যদি আমাৰ অতি তৎক্ষণাত আমাৰ আৰএমবি চিভিল হস্পিটেলটো আকৌ ৰিষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে, এইখিনি কৈ আমি আমাৰ CM ছাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। कमिउनिटिनिफ्राय दङ, मारवारि कमिउनिटिनिफ्राय दङ, बर' कमिउनिटि गासैबो कमिउनिटिनिफ्राय दङ। बिथांमोनजों रायलायोना बिथांमोना मा बुङो, हु इज रुपनाथ ब्रह्म, दे उइल टेल इउ मिस्टार प्रमोद बर'। सोर रुपनाथ ब्रह्म बिथांमोना बुंगोन नों बेखौ दांनो समाया, लासिं सिं लाजि गैयै नोंनि बिबारखौ रुपनाथ ब्रह्मनो नाङा प्रमोद बर', नोंनि बिबारखौ नाङा। बुंगौमानि लावगौ गोसोआव बिराद गाबनाय मोन्दों। बेबायदि जानला मेला मावनो हामा। जायखौ आङो सोरजिनो रोङाखै, जायखौ आङो मावनो रोङाखै, आं मानो बेखौ सिफायनो दे? प्रमोद बर'आ जायखौ इस्टाब्लिश खालामाखै मानो सिफायनो?
बे सिफायनायसो जादों रायजोफोर बे सिफायनायसो जादों बुजियाखै माबा होनदोंलायनो ইয়াত बेसे थायनाय गारि पार्किं কৰিবলৈ उमुक पार्किं কৰিবলৈ हा এইটো কথাই নহয় बेबायदि नङा बरपेटायाव थां मेडिकेल कलेज दङ सिभिल हस्पिटाल दङ तेजपुराव थां मेडिकेल कलेज दङ हस्पिटाल दङ नलबारियाव थाङो गासैबो आसामनि मोनफ्रोमबो जायगायाव गुवाहाटीयाव हिसाब सारा सिभिल हस्पिटाल दङ हिसाब सारा हस्पिटाल दङ थेवब्लाबो पार्किंआ मोजां जाया पार्किंनि जायगा गैया उमुक गैया होननानै मोनसे सिभिल हस्पिटालखौ सिफायनो रावबो साहस जायाखै दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया बे बर'फोरनि एगेन्स्ट नालाय ट्राइबेलफोरनि एगेन्स्ट नालाय क'क्राझारखौ बिसोरो मोजां खालामनो गोसो गैया क'क्राझारखौ मोनसे टेररिस्ट हाब गुन्डाफोरनि हाब हदाय माने क'क्राझाराव बुलाय सोलाय अरलायनाय जानांगौ आरो मा बेनो बिसोरो बेनिखायनो बिथांमोना क'क्राझाराव प्रथम आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ बोखारजेनबाय आरो मालाबा गभ कलेजखौ बोखारनो हागौ ओइ जाम्बाफोर आङो नोंसोरनो इउनिभारसिटि होसिगोन क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजखौ एयारपर्टआव उठाय दियक बिनि उनाव बिसोर मा खालामगोन बिजेपिनि अफिस खालामगोन बिनि उनाव बिसोर मा खालामगोन आरएसएसनि अफिस खालामगोन बिनि उनाव मा खालामगोन आरो गोबां खालामगोन बेनो दिनैनि जारिमिना खोब दुखुनांथाव खुलुमबाय रायजो राजाफोर नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा एएसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन